Khubor Phi Barwa Shakatup Khubor Jungi Don Bosco Media Network. Kimat Bakong San Minta Kesngi Kilong. Daka Corona Care Center Basan Po Jingtia Play Umintri Hanong Minsong. Yisnok Ti Giselishin Jong Don Bosco Bat Kasorkar Banjob Yo Corona. Bat Penpai Ki Volunteers Kishnong Latin Kra Eki Bil Kibayat Kai Hasurong. Mintangin Pa Shiki Khubor Bakam Benya. Menteri Ketanat Kakot Kakia Ka Jylla ba ALHEC Rengkat Director of Health Services Dr. Amanwar Hakasngi Satjan Kila Play Pat Ba Ya Corona Center Hakaskul St. George Nong Minsong Ban Sumari Ki Bapang COVID Kat Kendai Ki Badai Saudong Nakatika Than. Ya Minta Shipor Hakatika Corona Center en Pediang Shwa Tangi Kishinrang Ki Bashitom Malumala Kat Bai Ki Kentai Pat Menteri Ulaong Bakin Sepen Bed Shen. Ngai Khublai ya ka District Administration DC Nagaliang Jonga ADHM ki Dr. Jogi Nagaliang ka Health Department ki Blatrai Hitom Yet Basngi ban pelong ya gane ka Corona Care Center hang ni Hanong Song nang kementa ki Senrang Sanpho Jingthia ayu gane ngai Khublai Rotary Club ru ki bla Ashibon ki Jinon Kam ki tiar gitar ngai Khublai ru ya baro ki bla don benta ko nagasnong ru nagasnong jong gasnong Hanong Song ki Blatrai Hitom Yet Bastep ki volunteer jongki ban ki ASHA ki jongi ki Agonwadi jongi ban Nagaliang jong video ru Blatrai Hitom Bha ban pelong ya gane ka Corona Care Center nak benta jong itu ki beriu ki momdan jaka ban sa hayek sibu menta ki bendai tang nong dang tang nong mensong war ki jaka ki badai marjan jong nong mensong ru kila ban bu ha gane ki jaka nong mensong gon ha ki yes ini la ple dam tang sanpho jing dia nak benta ki nong song omdai tang nong mensong re jong ki di jong bo marjan ru dadon gido ki bapang ki bistom ki ban Onora angil ada kimdon di jaka ke bobiang ban bu eki ban sumar hagi risep. Ailang negeri ke school sibun hagi tiar kita jidon kam. Ai negara Rotary Club, ai ru Nagaliang ke jonga kom MNA, ai ru Nagaliang jongka administration jongka DC ke DC office. Nagahet Nagaliang jongka Shillong, Nagaliang jongka school, Nagaliang ke jonga kom MNA. Nilai don jongka benda dan kita jidon kam jongka Corona Care. Kum kedak kejing snok tilang ban yakun persya ia kejing priang jong klam COVID ha Jylla ke Don Bosco Youth Center harengkat kejing peniat keseng selishin jong Don Bosco bat ki selishin family members kalapen create dak kecaka kerpang ne ke Corona Care Center keban nyam na kebenta sau pongut kinong pang ke bayebet yau teu kenyang jingpang COVID kat kendai. Hakani kesengi satjan Kaliang Board District Hapok Kejingelam jong Deputy Commissioner Kong Isawanda lalu Dr. A Lingdo Additional Medical Health Officer bat ikong Veronica Lingdo Magistrate kilawan banjirip ya ketika center harungkat Kejingedon lang Father James Ternyang Provincial Economer jong Shillong Province Father Michael Makri Director jong Don Bosco Youth Center bat Father Genesis Wanyang ibapet ya ke Social Development Works jong Selishin Shillong Province. Ngidon ka headquarter jongi hapo maulai Makias Institute kabangi page ya Kamisoram Tripura Meghalaya Silchar Barat Bali te nadu mencem senama badon kene ka lockdown badon kene corona nilale bun ki kam tam hakaba lejarap ajingerap kum kini ki dry ration rice pat kiwi pat kum ke province ngila pen la ban reach out la kumba lailak san ko ajar ngot ki briu pro province tem tau snambat haba kawan biang kene ga second wave iklam koi perkat yo I kene ga jing jong ki briu kam tamane Shillong ke jing purstat jong uleu yang jingpang de kawan kata ga jing tumu nangi ni kwa ban lai nak benta ki briu jongi kam tam tu kiba tuna haka yo kakwat ki pamla wan yo jung sumar tengile perkat bangila jid ya kene ka youth center tokan longkum ka Corona Care Center te banle ya kene ru inamla banle tangmangi tengila tho ka stisha ki bor sarkar sikna priya chkdisi ban makiru kila ayengi kene galat kila ayda ka city bat kilawan peidu bakila kemen ya kene ka kam ka bangir ya sang ban ya kilang Kamtam nilai bersyak yang dipang. Jangan berkelan ketahui kesenang kita. Hello ni nongrem la sungtuk beradang kejenggan kam bangin identify kangini centers yaki bangin buat yaki. Bagi ini centers membuat kan kategori A and B. Kemudian kong golong kategori A ke golong asymptomatic, kategori B lada kira mild symptoms. Baka basang kena cukup. Bahkan ini center
kini ki bakan nong penya ifada makri kham tam le kelai tre shi to man penya wat ikinasis ro bakin sa hang ne kelong station hang ne bakan ka kamram jang ni nurses kham tam le kelong ba ada ki don symptoms mild symptoms kini ki nurses can you monitor ki और पुसा बनता but undon doctor bade pat in charge ya kini ki centers rungi health facilities woman long attached to this woman I per consultation can advise what the dong kam bro ula man visit yaki but hagalor kata kin kandang gajing trail lang kaba lada kini ki belong symptomatic ki kham sitom hangilaban but man ra no yaki sa ki hospital ki berani ki bal sumar yaki category C and D then that way kalong kata ka response kalong prompt kalong fast kalong swift haka banginum paislam than sa hospital kum niyo imenta bon ki brio kat kin pais hospital amla man le issue te da ka bangibu hacking centers ka jaka kin shong hayeng nila don pa ka monitoring system the nurses ka belong professionals and then given means a train ha ka ba kalong doctor undon uban sa yarap yaki uban I advise uban consult but man immediately screening ni cases yo kinong compatible khap shift no seki hospitals koi kamera ko hall ka ka stay ka indoor stadium jaki ka badminton court mo man sure ka ba itanmat ha ka belong well ventilated ka ba ka yang ka ka sni ka shai ba jaka por ka view ka ambience kalong so soothing kham tamling so tho ikini ki brio ki bayo ikani jing shitom mede e ka kata e ka tang e ka met ka phan ne ka kata e jing ka jing per kha kala dangi dong kum kini ki center kanyarap sibon e ya kini ki mom ong ba ki dinong pang hindi ki bayo yo no khyang jing pang bakin pendep e kata ka isolation period of 10 days hai ta I atmosphere I belong conducive ya ka jing kha chongke Hadin bayo ikajing ujor babon ki briu kila Kenya ka Pandemic Act kinong tre kam jong ka shinong lain kra kila mi shakmat ban yarap ya ka police department ban pit perman ya ka yat ka yeng jong ki briu ki bayat nya kawi ka jaka shakawi ka jaka habay kren bikilat pathai khubor kini kinong tre mon ngobha jong ka shinong kila ithu bakimban se ban mi she surok ban ap shinong namar bon ki briu ki bapin Kenya ka an hapadeng kani ka jing khang dam jong ka sarkar ban ya dai ka jing sapriang jong nyang jing pang covid khat khandai Shushu kila ithu badon kibriu ki bayat kai klem don kam AA but yakum kini kibriu kila pen pai no iki shayeng but shaki jaka bakiwan Nagalyang jungi samla ni ko hi ban long yu kan long discipline hi nangi national ni nami we na lagi ni pendua raki long ni pana ka timbet pada ki ko banon rak ni kin banon rak mentai ko di hakwan hadan hi banang rak ini maka senang ru ni pan di rak man kadang ni bu nak sama mungkin dapat jam kalau saya ambil apa lebih perlu ulang maka kan auto lapli ayo lapli tang sini kong bat ni palai dan kita ini kila bani lain kita bawa sim dawai nah dukan na hospital kila bani na baru baru sekali ke barat pas di situ ndai mangi sekolah itu ada ngiling ipan ka ID proof sih macam tah ya police department ya kalau terus tu ni, bah kamla pakai, bah you sedang ni kam tiarap ni senang nak kamla ni dong ni sedang kam ni miru, sama si kimla dah, maru dong handle kan, dispo kila play kayo tidak dengan itu police department kimla kasak sang, maru kibru kan social distance lah, dah mentangi hak yang ni nak khmat ni nak kamla, nak national infra, berapa pulun berak, dia ni mengi nak kamla ni. Kata-kata ba niru kundi sama ni iyo mah long sistem serius ya lah dia ba nampak kibri ki yami ka surat komentar dan hi bayat malam-malam tim dan responsibility kan lah dia sumi baik kadang-kadang ni niru ni yami smart ni hadan ya pek ba kamlang kamde kan ban dan beri beri nah ni lah dal madu tayo ba sedang berpilih kayu ni, sedang berpilih not lendek ni, spesifik orang hewan di nak sama, nak inform masa grup ini lah don, nak tahu, nak ya tahu lah, don lah si grup lah, ubun, stay di pidan sa infra ba stay, ni aksenis pengste, tahu. But dah ketuki khubor ngilapoi syakabukut tak hadu banginde syambiang kublai shibon.